Dober dan v Evropskem magazinu. Onesnaževanje zraka, vključno z emisijami trdnih delcev, predstavlja veliko nevarnost za javno zdravje. Skoraj tretjina prebivalcev evropskih mest je izpostavljena emisijam trdnih delcev. Evropska komisija si prizadeva z različnimi ukrepi izboljšati kakovost in zmanjšati onesnaževanje zraka. Evropejci pa se na nove izzive aktivno odzivajo. Kaj imata skupnega dizelski avtomobil in piščanec? Vprašanje se morda zdi nenavadno, a z vidika kakovosti zraka imata piščanec na Nizozemskem in vozilo registrirano v Italiji nekaj skupnega. Oba oddajata tako imenovane drobne delce. Ti povzročajo težave na lokalni, regionalni in evropski ravni. Danes bomo pogledali dva načina reševanja tega problema na Nizozemskem in v Italiji. Le particelle fini entrano profondamente nei polmoni, nell'atto respiratorio, quindi quando uno inala l'aria, inala le particelle più fini che quindi penetrano profondamente a livello dello spessore del polmone, a livello dell'epitelio del polmone. Onesnaževanje zraka vpliva na človeški organizem. Bolniki in zdravniki iz pljučnega oddelka bolnišnice v Monci v Italiji to vedo zelo dobro. Drobni delci in druga onesnaževala dražijo dihala, povzročajo dihalne težave ter bolezni srca in ožilja. E questo crea un aumento della frequenza di malattie respiratorie croniche quale l'asma e la bronchite cronica ostruttiva e alcuni dati sono anche a favore del fatto che l'inquinamento atmosferico possa aumentare la frequenza del tumore del polmone. L'altro organo che sicuramente è impegnato in questa battaglia è il cuore e tutti i vasi dell'organismo. Poglejmo pobliže avtomobile registrirane v Italiji. Milano je zelo onesnaženo mesto, zato obstajata glavna razloga. Veliko število avtomobilov na cestah in posebne geografske okoliščine. Milano in pokrajina Lombardija ležita v kotlini. To pomeni, da je prometnih zastojev in smoga na pretek. Bolj kot kjerkoli drugje, tu že dolgo velja, da so vozila in kakovost zraka neločljivo povezani. Relativamente alla mobilità sono stati introdotti nel tempo limiti molto stringenti e in particolare a riguardo del diesel, un tipo di combustibile che si è rivelato nel tempo, anche stando alle ultime affermazioni riportate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si rivelano molto inquinanti. Od leta 2008 je pokrajina Lombardija jedro problema. Več kot milijon vozilom z dizelskim motorjem so tam omejili uporabo cest. Vozila, za katera velja prepoved, spadajo v prejšnjo generacijo motorjev z večjim onesnaževanjem. Od sredine oktobra do sredine aprila so na določene dneve v tednu prepovedali vožnjo. È ovvio anche che per quanto riguarda il particolato i motori diesel, soprattutto quelli di vecchissima generazione, i diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, hanno dei fattori di emissione per chilometro percorso molto alti. Ricordiamo che sia l'evoluzione dei motori diesel, sia l'evoluzione delle tecnologie di abbattimento del particolato, i cosiddetti FAP, filtri antiparticolato, hanno permesso con gli Euro 3, gli Euro 4 e i nuovi diesel, i diesel nuova generazione, di abbattere molto la quantità di particolato che viene emesso. Namestitev dizelskih filtrov za delce je ena od rešitev, ki jih priporoča Lombardija za izboljšanje okoljske učinkovitosti vozil, ne le za osebne avtomobile, ampak tudi za javni prevoz. V milanski avtobusni garaži so mehaniki zamenjali stare izpušne cevi z novo opremo, vključno s filtrom za delce. Tako bo obnovljenih več kot 2000 avtobusov. Nel caso degli autobus è stato importante poter intervenire con i filtri antiparticolato perché è complessivamente la manovra più economica. Questi autobus sono anche molto costosi, però sono anche molto inquinanti, per cui l'incentivo della regione è stato utilizzato proprio per poter riportare gli standard ai più rigorosi disponibili attualmente sul mercato. V Lombardiji so voznike prisilili k uporabi okolju prijaznejših goriv. Približno 130 bencinskih servisov je opremljenih s črpalkami metana in 400 z utekočinjenim naftnim plinom. Poleg tega so v zadnjih 2 letih v regiji testirali novo gorivo iz metana in vodika.
Kot je videti na tej postaji v bližini avtoceste, so alternativna goriva postala nekaj vsakdanjega. Proizvajalci avtomobilov so spremljali gibanje in ponujajo specifična čiščenja pogonskih mehanizmov pri nekaterih modelih. I carburanti tradizionali, quelli lipidi, hanno emissioni di PM10, NOx e CO2. No? 3 sono le emissioni importanti degli inquinanti dovuti ai motori a scoppio. Con il metano e il GPL le PM10 sono valori intorno allo zero. C'è una riduzione del 30% di CO2 e del 10% di NOx. Vrnimo se v središče Milana. Je čas največje prometne gneče, le nekaj 100 metrov od starega mestnega jedra. Kljub tej uri je območje presenetljivo mirno. Vzrok za to so znaki ob obvoznicah. Vozila, ki uporabljajo tradicionalna goriva, morajo plačati pristojbino 5 € za vstop v tako imenovano območje C. Il sistema funziona attraverso un varco elettronico che è stato installato presso 43 porte che girano intorno all'anello principale di Milano. Queste porte sono dotate di telecamere che fanno un riconoscimento della targa del veicolo. Quindi c'è una centrale operativa di controllo che riceve, i passaggi e in base a quelli, controlla il pagamento effettivo della tariffa. Se l'area C non è stata pagata, a questo punto l'utente riceve una multa direttamente a casa. Zrak v milanskih parkih je zaradi teh ukrepov bistveno manj obremenjen z drobnimi delci. Darilo za otroke, nosečnice in starejše. Ljudi, ki jih običajno najbolj prizadenejo bolezni povezane z drobnimi delci. Prej je bilo na cestah v coni vsak dan 130 000 vozil, danes jih je 50 000 manj. Pojdimo zdaj proti severu, na Nizozemsko. Prvi pogled daje vtis zelene okolice, pokrajina se zdi še bolj idilična od milanskega parka. Vendar pa je kakovost zraka ena izmed glavnih skrbi te male države, kjer je 2/3 površin namenjenih za kmetijstvo. Tukaj sobiva približno 17 milijonov ljudi, 1,5 milijona krav, 12 milijonov prašičev in 100 milijonov kokoši. Dat betekent dus dat als er een milieubelasting is, dat al snel de mensen in de weg zitten. En daarom is het nodig dat we in Nederland extra, denk ik, nog meer als in veel andere landen, ons moeten inspannen om die milieukwaliteit te halen, ook de luchtkwaliteit te halen, die nodig is. En die je met elkaar afgesproken hebt in Europa. Ta prostor se uporablja za vzrejo piščancev. Na Nizozemskem so v kmetijstvu in vzreji med največjimi onesnaževalci z drobnimi delci, skupaj s cestnim prometom in industrijo. Zato morajo delci ostati v stavbi. Tukaj to storijo z ionizacijo. Ti kabli ustvarijo tok 30 000 voltov in kot magnet privlačijo delce. Izpusti se tako zmanjšajo za polovico. Op het moment zit er wat minder stof in de stal, omdat de kuikens zijn pas 5 dagen oud. Dus de stallen zijn net schoon en opnieuw ingezet. Dus aan het moment is gewoon heel weinig stof. Op het eind van de koppel zit er echt gewoon 2-3 centimeter stof op de koker. Kmetije so vse večje, hlevi so veliki in infrastruktura se nenehno širi. To je prašičja farma. Ko živalski iztrebki razpadajo, oddajajo amonijak, ki onesnažuje lokalne vodotoke in povzroča čezmerno rast alg. Plin je dražeč tudi za ljudi. Onze belangrijkste reducties hebben we op het gebied van ammoniak bereikt. Daar zijn we in begin jaren 90 al mee begonnen. Daar zijn we teruggegaan van 300 kiloton ammoniak in Nederlandse emissie naar 100 kiloton nu. Dus dat is ons grootste succes. Ta velika črna škatla omogoča precejšnje zmanjšanje izpustov amonijaka. Gre za čistilnik zraka. Zrak iz hleva požene v ta vodni filter. Rezultati so navdušujoči. Raven amonijaka se zmanjša za 85, smrad za 77, količine drobnih delcev pa za 75%. De toekomst zoals wij hiermee verder willen gaan, is dat wij de lucht willen gaan hergebruiken.
Dus dat houdt in alle lucht die uit de stal komt, die wordt virus en bacteriën vrijgemaakt. De lucht die wordt geklimatiseerd en die wordt weer teruggebracht in de stal. Het grote voordeel hiervan is dat alle uitstoot van lucht die is bacterie- en virusvrij. Dus dat wil ook zeggen dat bijvoorbeeld onder andere de vogelgriep die nou naar buiten kan komen, die wordt gedood. Evenwel als Q-koorts. En dat is het grote voordeel ook voor de bevolking, dat die daar geen last van ondervinden. Na poskusni kmetiji Šterksel prav tako razmišljajo o prihodnosti. Javni organi, raziskovalci in zasebni partnerji se trenutno ukvarjajo s prašičjim gnojem. Njihovi cilji so trije: zmanjšati izpuste onesnaževal, izboljšati kakovost zraka in po potrebi predlagati komercialne rešitve za kmete. We zijn testen aan het doen met mestpannen. Dat zijn systemen die onder in de put zitten. Deze vangen de mest op en scheiden die en kunnen ook gekoeld worden, zodat de ammoniakuitstoot verminderd wordt. In deze stal zijn we momenteel erg druk bezig met het testen van mestbanden. Deze banden zitten onder in de put en die voeren de mest af alvorens er ammoniakemissie kan plaatsvinden. Pod nadzorom je tudi presežek gnoja. Danes je prispel tovornjak za praznjenje zbiralnikov prašičjega gnoja na poskusni kmetiji. Vsak kubični meter gnoja, pripravljen za transport, je skeniran, vzorčen in opremljen s sledenjem GPS. Vanwege het GPS-systeem is het onmogelijk voor mensen om zomaar overal wanneer en waar ze willen mest uit te rijden. En als de mensen dat zomaar doen, dan krijg jij ammoniakuitstoot waar je het op dat moment niet wilt hebben. En vanwege dit GPS-systeem voorkomen wij dus dat dat gebeurt in de praktijk. Na Nizozemskem, v Italiji in celotni Evropski uniji je kakovost zraka prednostna naloga. Pri teh dveh primerih smo videli najboljše prakse, ki se uporabljajo na lokalni ravni. Od leta 1990 so se izpusti pri večini večjih onesnaževalcev občutno zmanjšali, začela pa je veljati tudi strožja zakonodaja. Kljub temu je treba na področju evropske zakonodaje še veliko storiti. Evropska komisija trenutno končuje novo strategijo in osnutek nove zakonodaje, skupaj pa nam bosta prinesli svež zrak v letu 2013 in v prihodnjih letih. This is our love story from my own point of view. It started as I was watching you from above. I was watching you. I was arriving. Then I decided to go down to meet you. As I was falling down, we had some kind of connection. I saw you coming closer and closer to me. But the sad story is that I was giving all my powers to you, and now I could no longer fly and watch you. I could no longer fly right above you. I have no other choice. I could no longer fly. I'm coming to tell you goodbye. I can't say anything to you. I'm just falling down softly into your arms. Into your arms. I became you. To je bila oddaja Evropski magazin. Bodite z nami tudi prihodnji teden.